Su narkotikais turiu problemų 15 metų. Мне 30 лет, я наркоман, употреблял героин, амфетамин и прочие стимуляторы. Ateina 24 metai, 30 keli, daugiau jie nebedagyvena. Buvo pradžiai, kaip ir pas daugelį, ten alus, cigaretės, žolė. Intraveninis narkotikas buvo pirmas amfетамиnas, ant kurio iš karto sėdau. Попробовав раз, я даю стопроцентную гарантию, не будет, их невозможно контролировать. Ты попробуешь еще раз, а в следующий раз ты просто потянешь. Тогда ты поймешь, что ты никому не нужен, ты один. Gali laužyti suknių, kaulus, viską, tu fiziškai normaliai iki tualeto negali daryti, atlikti savo reikalus. Iš tikrųjų, per labai trumpą laiką galima taip nusivažiuoti, kad Visą laiką neigiau, kad žolė gali privesti prie kažkokio stipresnio narkotiko. Просто советую, никогда не пробуйте. Стоп. Скажите себе стоп.